hari amakuru ari gukomeza kugenda azenguruka ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko aka kanya ndagira ngo munyemerere mbagezeho izi nkuru zigera kuri ebyiri, cyangwa se ni inkuru imwe ariko ivuga ku bantu babiri batandukanye, harimo uwitwa Uncle Austin ndetse n'uwitwa Gloria Mukamabano. Aba banyamakuru cyangwa se aba bantu nkubwiye urabazi mu myidagaduro mu Rwanda, urabazi cyane nimba ukurikira imbuga nkoranyambaga cyangwa se ibitangazamakuru byo mu Rwanda, aba bantu nta kuntu waba utabazi. So rero igihari nuko aba ngaba bombi bamaze gusezera ibigo bakoreraga, bikaba bivugwa ko ngo bashobora kuba bagiye gushinga YouTube channel, ni nyuma yuko ngo bumvise amakuru ko imbuga nkoranyambaga zigiye kujya zihembwa, ariko ibyo ntibivugwa kubera ko bo birinze kugira icyo babivugaho. Gusa igihari nuko bamaze gusezera. Haba uyu Uncle Austin yasezeye ikinyamakuru yakoreraga bita Kiss FM, ni mu gihe uyu Gloria Mukamabano yasezeye ikinyamakuru bita RBA, ndetse yaranabereye umuyobozi mu ishami ry'imyidagaduro kuri channel bita nako kuri televiziyo, umuyoboro wa kabiri wa RBA bita Kigali Channel 2 cyangwa KC2. Uyu Gloria Mukamabano rero akaba yari umuyobozi w'iyo channel cyangwa se w'iyo televiziyo ya kabiri ya RBA mu ishami ry'imyidagaduro. So rero Gloria Mukamabano yaramaze imyaka 9 muri iki gitangazamakuru, ni nyuma yuko abaye umuhanzi bikanga, agakorera Contact FM bikanga, agakorera TV10 na radio nabyo bikanga, agakorera radio TV nabwo bikanga, hanyuma akajya muri RBA, akaba ariho yaramaze imyaka 9. Rero akaba yamaze gusezera ndetse yamaze no kwerekeza muri Amerika, aho yasanze umugabo ndetse n'abana be babiri, umuhungu n'umukobwa. Ati bimeze gute rero? Reka mbasomere inkuru mfite hano, hanyuma turebe nimba koko hari aho bihuriye no gushinga YouTube, kubera ko ntabwo yaba ari we wa mbere, si nawe wa nyuma. Aramutse anayishinze nta n'igisebo kirimo, ahubwo reka turebe impamvu yatumye asezera. Hano banditse bagira bati umunyamakuru wakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Gloria Mukamabano yasezeye muri izi nshingano yaramazemo imyaka igera ku 9 yose. Gloria Mukamabano yamenyekanye cyane mu gusoma amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda. Uretse kuba yari umunyamakuru ukunzwe n'abatari bake, Mukamabano yari n'umuyobozi wa televiziyo ya RBA y'imyidagaduro bita Kigali Channel 2 cyangwa se KC2. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo Mukamabano Gloria yasoje amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri ry'itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu Gloria Mukamabano kandi yanize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu masomo ajyanye n'iterambere cyangwa Development Studios. Yinjiye mu itangazamakuru akirangiza amashuri yisumbuye, aho yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye birimo Contact FM, Radio na TV10 ndetse n'iyitwaga Royal TV. Mu mpera z'umwaka wa 2016 Gloria Mukamabano yerekeje kuri RBA. Mukamabano rero akaba yabwiye ikinyamakuru Igihe ko gusezera kuri RBA byaturutse ku cyerekezo gishya agiye kuganamo, aho yabivuze agira ati nta kindi kibazo cyabaye, ni icyerekezo gishya nafashe mu buzima bwanjye. Umuntu aba afite byinshi yize, rero igihe kirageze, hari n'igihe biba ngombwa ko umuntu ahindura icyerekezo, ariko nta kindi kibyisha inyuma, rwose ni ibisanzwe. Uyu Gloria Mukamabano rero yagaragaje ko kuri ubu agiye gukora ibindi bitajyanye n'itangazamakuru, nubwo yirinze kuvuga imirimo mishya ashobora kuba yerekejemo. Gloria Mukamabano akaba yerekeje muri Amerika, aho yasanze umugabo we umaze igihe kinini ariho aba. Yashimangiye ko mu myaka 9 yaramaze muri RBA yahungukiye byinshi, ndetse ko ashima amahirwe yahawe yo gukorera igihugu binyuze mu itangazamakuru, aho yabivuze agira ati RBA nayigiyemo byinshi, nagezemo ndi umunyamakuru, ariko umuntu agenda yaguka. Ndashima amahirwe nahawe yo gukorera iki gihugu binyuze muri RBA. Nagiye nkurira mu kazi ngeraho nyobora ishami ryayo ry'imyidagaduro Kigali Channel 2. Byaje kubera ko ari icyizere umuntu baba bamubonamo. Yagaragaje ko ibihe atazibagirwa ari mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo yagiraga amahirwe yo kwakira umukuru w'igihugu mu kiganiro ari kumwe na Jean Pierre Kagabo, aho yabivuze agira ati ni ikintu gikomeye nzahora nkumbura. Gloria Mukamabano rero ni umubyeyi w'abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Uretse itangazamakuru, Gloria Mukamabano yanabaye umuhanzi w'indirimbo, ariko
ni umwuga atakomeje kuko yahisemo gushyira imbere imbaraga mu itangazamakuru. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumvise ko Gloria Mukamabano yerekeje muri Amerika aho yasanze umugabo we kugira ngo bajye gukomerezayo ubuzima. So reka mbashimire cyane rero, hanyuma tuze kongera guhurira n'ubundi mu bindi biganiro bikurikira.